就是怎么知道别人是渣男？他真的是渣男啊！没等他是很渣。那你有什么证据能证明他是渣男呢？你知道他回我什么吗？他回我你可真厉害。这傻小，我知道你哪里厉害呀、每次都回这一句。我跟你讲，我们附近有一个，他死定了。我跟你讲，我觉得是你死定，因为我要过去炸你了。哦，你有那种胆子？有咯。看到人了。哦，没炸到。再见啦！哦，还没死。也太难炸了吧！操，这是有多硬啊？哎，我操！你怎么倒了？我不想再受这个刺激了啦！你过来看，这么快的，起了嘛？人家怎么这么硬啊？转妹，人家什么这个刺激嘛？了。哎呀，好像的没有，我有看到一个，你跑了吗？哎，哇！你不要看我！你又去哪了哈？你怎么又倒了？撞错人，撞到自己了。你在看着你吗？不能打你们。就站的，没事事的。来这个小孩，你看还招自己。哎，我发现你为什么没招？因为我很好奇。哎呀，你是手指操作有问题耶？怎样？小心一点。刚刚是谁在那边吵的？谁呀？谁这么吵？你刚没有听到吗？哎呦！谁呀？问你。上枪的。有哪一个输不起的？我看到人了哎！上了！哇，有人嘞！我知道。意外人有听。快点，快点啊！在里面。等一下，我就要炸你！我就是炸你了，1号。过来这边，他在旁边里面。他在我旁边里面不好。不敢出来了。哎呀，他没事了。快点，我操！我怎么枪这你们两个怎么都倒了？快点出来了！不是啊，我血是那个，我怎么玩呢？哈哈哈！我不行了，你知道还有另一个人吗？我知道啊。你知道还有另一个人吗？如果不知道他在哪，我怀疑他会跑。倒了，他死了。不是他，还有那个。没了啦。听到枪声。我看到了。你只有几个包啊？几百黑打luôn rồi. 我有一个而已，我只有一个呢。哦，好吧。啊，我给你。
算了，我要补血，我才不要给我的气球包嘞。不是奥伟没有要跟你要的意思。那个塔在哪？我要救队友哎。马路这边有人。我被马走垮了好吗？我要救队友，真的人了。我跟你讲，现在写真能找，连打个人机我都怕了，你知道吗？我是跟你讲一句，你会被秒杀的。不会，看我这波操作，非常秀。救个头！你我救你！救我啊！有人！你是我嘛？你捡个包嘛？捡包路是，快点救我！你在抬头可炸你！我一队友，你给我救我！救我啦！快完没有啊？我刚才已经救你2次，你到底要不要救我？不要跟着我！过来！我哋节目好笑嘛，你节目好嘛，聊差大多不多。对了，我嘅节目好个多嘛。坏，别怕炸死他！你多少条？我炸死你有生活。他就是一个笨蛋而已，你可以直接炸死，反正他只是那种低级的小鸟。炸死他，快点！炸死啊！没关系，我等下检举你，我跟你讲。人家要去救你，先救你。那我会检举你啊！追击的。什么人来的？玩到这样子了吗？哎呀，我一定检举你。卡住了啦，拜拜。我卡了。你看你被踢出了啊！笨蛋。ตัวตาล่า
ต่อเลยปืนเกี่ยน้อยใช่ก็คือไม่รู้นะนี่วันนี้เขาตัวมาจริงตัวเที่ยวอยู่ à nó giỏi một cái mô này bọn lò thiếu nhưng mà ô luôn đi ก็ตัวหรอเนี่ยก็หรอยิ่งมัวเลยอย่างนี้ก็บอกมันเมาอ่ะ bọn giỏi một hình ra một đi เดี๋ยวที่จะเท่าไหม จะเดือดติ้วเชียเดี๋ยวนะฮะđó là bọn này lọt trứng nó đấy เดี๋ยว
này nè nhóc kia เขาบอกมาถึงจ้ะ chỉ mua hết cho cái của cọc rau lu sẽ ta này ra tuổi có chỉ mua lò lu sát tuổi này có chỉ mua ra cho to có bị chỉ mua nó chỉ có cái tàu chứ na nó cuối mỗi tay lùi điếu cho nó tao nó tắt quá gà tao tao nó à tôi kia nó vô chị đây của tôi đi nó này tôi kia này chị thì tôi kia nó có lô tôi kia chứ bố là bên này xem
nó cũng là thẻ có chế gì được thấy cái ok. đặt cho khăn túi chúng có một đó cái lọ túi này nhân đặt khăn đúng không cái chúng không có là chỗ đó đặt con đúng Tả thiếu. đấy tờ đấy